ta. Bây giờ là có kia nó cái đây cái ini butuh kia lah. Pencelaman balik Pak. Pak, dua pasat Pak pengataman sama pengataman Pak. Pak Loh Haipin. Pak lapor langsung ke kantor bukan di Facebook. Bodoh. Wah. Hah? Nah. Ya memang kamu penipu loh Haipin. Incak tuyul lek enggak jadi. Hah? Haipin này, siapa này? Hả? Haipin. Mèo lắm. Chứ là mèo lắm. Hả? Kinh thằng yêu hồ lết phía đấy. Bố lý sĩ cái yêu hồ lết đấy. Mà bắt nhịp khỏe chịu. À. Ấy kinh chắc ông yêu hồ. Ấy yêu hẳn. Đấy. Ấy kinh chắc không đấy. Ấy yêu hồ lết kinh này nhá. Lết kinh này. Là phổ ra đấy. Ngày biết hiểu. Kinh chắc đấy cả. Nó lưu không à lưu không. Đi lưu mà. Di kantor. Con lapor thằng xe ngày thằng mổ à. Dosa dia. Video ini dulu dihapus, coba rekam dulu tadi. Fotonya. Videonya keduluan dihapus. Lapor con ngày một xí chỉ cả lapor nhịn nhớ lép kinh này lapor nhớ lép kinh à kinh chi để lapor mà có to chi tay kinh hết đó à. Nói bên yang pencemaran nama baik itu Pak ta kok kamu penipu. Kalau mau lapor wajibnya Pak Pipo Pak bukan di rumah, langsung ke kantor. Buat wajibnya. Wajib này. Dạ là béo luôn. Thuyết pokai. Boleh ni lah, boleh tu. Mati kai. Masih kaya. Lapor memang lek pengen ni kan tak boleh. Hát quay mèo luôn, hát quay. Cái mèo luôn mày xài cái chui chế đừng chi nè. Giờ đấy, lapor đi phải quên nó. Em bây giờ mà ngồi ở cạnh tôi thì ta cái thứ gì sẽ được gì. Anh lên nó cạnh cái kinh chạy nó lên cái gì nhang hè gì nè, những cái lạc không phải tốt chén rồi. Cắt chính sách hóa lớp thật là anh chi. Cái kinh chạy khang là thôi. Nè. Chị nhí ở mấy gì kinh chạy chén phải rất to, rồi chén á. Hả? Mình trong đó là có phải vô cái xéo gì này. Chưa nào. Gạt nghe. Chính xác leo mi Facebook đi. Hả? Kéo gì vậy? Cái là có phải còn đó. Là có ai là có đấy mặc máy thì có phải mấy Ê, rồi biết. Jadi kalau mau lapor langsung ke kantor bukan di Facebook. Kamu kan udah tahu saya pencemaran nama baik kamu, langsung ke kantor aja.
đi kinh tế gọi đi Nó. mẹ cái to lên ở trên người Nó thích bỏ ra tự nhiên đó. Để cho mắng. cái xài cái là sự càng cố nữa Ừ. À, nhà thịt thịt sụn thịt thì là như lào của đây nói cầm nhắn lấy bàn nói nhanh rằng thầy chắc những cảm mà là có barang aja mukanya tampil gitu. Hah? Bodoh kau. Pak bip pok. tôi tiêm không hẳn kinh tế có muốn hẳn ra chui đi làm việc rồi tiền Hả? nhưng mà Nhớ lớn ya takai bida. Jadi mấy bạn kia coi không ini maki koi ba taha koi ba jam cung gì à xem mèo luôn. Này nó son kita lah pada. là con cái vuông lên cái này là của Mèo lôi lát theo lôi son kịt nha. Mèo lông theo son kia đâu là mèo lông theo son kia là mày xoay một lưỡi mày theo son kia. nhiều lúc tôi xin mèo nó khó lắm cái chuê nó mình À. chơi qua mèo rồi mới có dùng để mình cha một cái một thằng chi trời như vậy sẽ có tiền của họ như mình gì đấy sẽ có họ mày không gì đó là yêu à nhìn mua tặng nó sẽ cô à tặng nó sẽ cô à mình cho cô à nó lâu không giao gì nữa lắm một bộ xe Ha, là quá rồi. bây giờ lớp kia là có à À. Ini dia benar lapar punya siomnya. Orang kata kamu. Enggak berani sorot mukanya. Karena polisi percaya. Bodoh. Macam berani. một kinh sách này với bộ lớp kia là cái kinh sách ở đấy chứ gì Ah, tunjuki mana kantornya saya nanti berangkat sana. mà làm mà bãi theo mà theo một cái hạt Hả? như một cái vé là chui Pas jauhinya. Pak Ibu jangan di rumah gitu laparnya. cái này nó chơi cái vé hay mùi à em không hay mùi à À. nha Rồi, em không hay mùi à Pak Ibu. cái cô ăn tự là biết giờ anh nha có bao nhiêu vậy Hả? Ini kalau shop mak lapor bukan di rumah di kantor itu juga lapor di Facebook mana guna setelah mana nama baik itu fakta kan video kamu kan bilang dikucingkan ya postingan kamu masih ada kan kenapa setelah nama baik kamu mencuri rekam video di rumah sakit mau ibu sana sini live-in videonya masih ada saya sama saya Cầm tiền như đeo không còn Australia phải bắt Australia ngay theo lịch của trình viên là khen thật polisi tak urus media sosial kalau lama lapor kantor 24 jam lah live silakan tiền đỡ sao anh nghe gì không cầu anh cho anh ya tanpa singkawang tinggal nih mau aja kan nggak sangkut paut sana Firdaus dia Firdaus tại pana Bài pannya ha Dự án chẳng có làm bó có đó
Ini loại keo kimchi hả? Hmm? Kamu menakutkan umur 2 tahun punya bolehlah. Ya. Artinya kalau kamu mau menakutkan umur yang 18 tahun, 17 tahun, Cả hai chiếc của tôi là 10 tahun, dùng xe phải xe tùy chị Hả? bây giờ itu bolehlah. Tapi tampaklah bukan segampang kamu yang bohongkan. Kamu berani ya. Ya. Ingat-ingat. là con nhỏ những kiểu đó thì Hmm. kiếm được nha tìm được. Akaknya kamera. Lấy cái này là cái này lấy cho nên lựa cho gì nữa Như là cho liếc máu. Hả? Miếng cho konten kéo sao con mày. Bài bên. Nhớ hạ tay vào bà. Ừ? Bà bố pin. Mình ta là bà phải. thì bây giờ là cô cũng nhớ thì là cô cũng Jangan nó lapar đúng à. Hay lapar đúng à. Tao pak. Bulan ini berbulan lah masih lapar orang. Berarti ini berani ini bencong. cầm là có ra Lapar lewat di Facebook kawan. Lapor langsung ke kantor, bukan di Facebook. Pak Pipu. Ah. Lapor kalau mau lapor langsung ke kantor, bukan di Facebook. Inci kamu berani. Baik be. Ya. Nah gitu. Ini còn tôi đi bái đáp nó tung những dầu nha. nó là có nó chụp chiếc Kawan anh cầm những lapor din đó. Katanya berani mepecahin kepala saya dan gimana. Oh, tay về xin cậu ăn. Malahan dia balik lapar. hay là có thể Mito cũng chẳng ba cô kiểm soát đi thế nào. Mà chỉ bay như mô dùng như thế này. sẽ tôi phải mua nghe Bởi chắc mình sẽ phải vụ đi à. rồi cái giấy lệch không chụp thì tôi chưa Chứ thu xong thế là YouTube vô khỏi. tôi chưa lấy được thì Ừ. tôi chỉ là coi gì nhá Lah, dulu Happy ganti nama, ganti Tun takut aja hebat. Mau melapor orang, bukan di HP, langsung ke kantor, 24 jam. Nah, kalau mau lapor saya,
Cam berani, phải biết. Jangan banyak tipu, nanti makin sakit lagi, ya. Jangan bikin video, saya udah sampai rumah sakit kucing dan gimana-mana mau tipu modus di mesos ya, hah? Kapan aja bilang saya pencemaran nama baik, Pak takut. Kenapa? Takut kena hukum kah? Kena pasal kah? Merekam rumah sakit, bohongi orang di media sosial bahwa dia sudah sampai ke kucing. Itu fakta, kamu pembohong, penipu. Laporlah kau. Jaga pencemaran nama baik kamu. Ayo silakan. Apalagi bikinkan status. Terima kasih saya udah sampai ke kucing. Itu apa? Rumah sakit di mana? Cam berani ya, lapor kau. Aku tunggu. Jangan di HP percuma. Jangan di HP. Cam berani. Jam berapa nih saya? Pak Pipo. Kemarin jago katanya, wah, jap kamu tampalak. Saya OTW Singkawang. Mana ada OTW-nya? Saya bawa teman-teman saya. Mak petakan palak kamu. Jangan lari kemana. Nah, Udah. ya udah. Jelas di bawa makanan itu, jelas ini kita makanan itu. Kamu kata deh, Jan. Em muốn nè. Tô. Ê, loại pin, đó rồi. Để cô là loại pin nè. Pak polisi sampai. Con gì dùa. Ada bang kopi boleh. Makan enak wah. Saya lá jajak lab kima chicken xin cháu bao nhiêu mua bờ chợ thôi. Lão bố là để kinh là chế Hồng Kông. Ai ơi chơi coi gì đâu ta. Tang ta đeng tang 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 tang. Tang 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 tang. Nếu lúc khổng chưa chị ra lại bắt tiền còn bây giờ họ đấy tiền nhỉ nhà cờ là mà tôi nhà nạ nha mấy chú hay một bớt nhìn thấy xe pho cũng cầm ở xe pho chị ra tóc con lại nhìn nè hay rồi nhẹ nhì ba nhẹ khen còn không phải gì siêu liền như vậy luôn nhìn ma nhảy xe phun nhỉ chị chết thành còn cầm xe nhiều xe bộ lại bó chập lại bó này lại bó liều tiền là kinh cái lá sâu itu kok Fani yang seperti itu semir ya nak nggak saudara semua di Jakarta nggak saudara tak ada sini ya miliana ghi dulu level nggak tahu con gì bà đó hết con phải chịu sự các saudara maupun dia saudaraku tak ada sini. Aku sendiri ya. Ya luôn. Em mới nhìn mẹ tia. Mau mẹ nhìn anh dia sudah. Baik, post tapi dihapus. So sudah makan. Nggak mau cho makan Liliana lo nggak mau cho sifat. Mẹ chơi mẹ sudah pun gisi sore.
Iya, apa jujur jajak lah. Itu ngày rekam siu ngày krisit holio nggak mejo kipu nggak lagi ya, nggak mau iji ya. Nggak mau iji langsung cek kan, mampu pasarnya gue mampu. Em muốn à? Chị ca câu lẹp tia, nhị cả tạm phá sang xe, một chỗ ngã xe phô tuần tìm ai. Ngay, im lek kemana? Im lek aja nggak boleh Pontianak. Sebelumnya Pontianak saya nggak mampu aja. Im sekali-sekali Imlek di Pontianak. Câu nhìn họ, chỉ cần một câu ấy, chị trên phụ nhìn câu tôi có khổng nhoi chứ nhìn mèo luôn kìa. Lệnh nhìn nó sẽ phổi à. Phụ là lệnh trên nhà sẽ phổi nhìn tôi khổng lại léo. Cha nhị lệnh với thiên công lệnh bảo mà tôi xong nhìn nó lệnh tôi sọt à. Hiểu khổng gì à. Mấy chú em một mẹ nhìn nó sẽ phổi. Kín cho dạ là biết hết ngày hết dạ là rất nhiều một buổi chọc to nhiều công lý nga tung chi ngày kỳ sức là một chút hay ngày kỳ sẽ là một chút hay các kỳ sẽ là một chút hay. Pak Wahidin pantai tipu modus Pak. Saya sakit Pak, bohong orang Pak di media. Anh chỉ một chút nga một chút này. Pak, saya Wahidin kam. Mấy con này juga mấy con hại gì đâu sa. Tukang tipu Pak. Ya, nga mới chi Di Mampawa Pak. nga mới chi gặp ba. Cái dùng thi chi mới tôi chuyển phút ta chìm bạc con. Tao bảo có cái chiếu, tao bảo có thiền tao bảo à. Ngày hôm ngày có cái chiếu con ship nhỉ nào. Là mấy mình tết. Cái bụng khai nhìn mấy mẹ nhìn, tapi nhìn tới sao mua mẹ ô gì. Trên cái cha sụt nó kéo liều làng, ngày cô nhìn tới sao tí lại. Cái chiếc chiếu cái post này mấy cái phương gì mấy cái phương mấy cái xiêu mấy cái chỉnh to lên cái xiêu là cái con chỉnh lỗi chỉnh to mấy lần chế chỉnh nha. Sama saya ya melibatkan anak itu paling bodoh itu orang. Katanya kamu berani. Ya. Makanya jangan posting orang pakai rok ini ke. Pakai rok dan gimana bilang saya tipu modus. Sekali bilang kembali tidak tahan, mau lapor. Kalau mau lapor kalau mau lapor bukan di Facebook Pak Pipo langsung ke kantor. Punpan của những tay gì một salah chiều gì Hả? Tay gì một salah dia. Kamu berani ya? Ya, nhìn loài bé về thôi, masih kecil ini ya. Berani berbuat kenapa? Mau lapor? Lapor kau. Nhìn punpan của những tay gì vô soi à. Là một cái gì à? Hả? Udah minta maaf sama saya, mulai lagi posting saya pakai rok mini. Dan gimana? Udah minta waktu ketemu saya di Singkawang. Saya tanya dia, mana buktinya si papa punya bukti kena aku tipu. Ya, teriak-teriak saya penipu kan. Minta maaf, gurau-gurau. Udah habis itu. 2 hari kemudian dia langsung posting foto saya. Ya, posting foto saya pakai rok mini dan gimana. Pas ngasih mau lapor silakan. Biar saya pencemaran nama baik kamu Pak itu video kamu ya. Waktu kamu live, kamu bilang kamu udah di Kucing. Bikinkan video udah di Kucing. Terima kasih buat teman-teman yang berada di sini.
untuk patungan saya sudah sampai di CR, Rumah Sakit Ruby. Ujung-ujung apa? Itu ternyata Rumah Sakit Rubini, Mampawa. Itu Paklah kamu penipu. Paklah kamu penipu. Rumah Sakit Rubini jadikan tameng. Rekam di dalamnya, di luar rumah sakit nggak berani rekam di rumah sakit mana. Ternyata sekali dicek Rubini kan. Biarpun data-data kamu hapus, ya postingan kamu hapus. Ah, nggak bisa lari kemana, live-in YouTuber bisa dicek. Bukti saya masih banyak di sini. Kamu nak bilang apa? Bilang saya pencemaran nama baik kamu. Siapa mulai duluan? Ayo. Siapa mulai duluan? Ayo. Nah, yang mulai duluan kan kamu, teriak saya. Naik lab Meo Halung teriak saya. Naik lab kakek teriak saya. Nah, waktu di tempat Bang Jojo dia nentang saya, ngajak saya kelahi. Sebelum dia seruk ya, ngajak saya kelahi. Itu masih buktinya masih banyak sama saya. 2 tahun kemarin kamu ngajak saya kelahi. Masih banyak buktinya. Mau lapor silakan, jangan di Facebook ya. Malu nanti kau. Kamu mau lapor silakan. Jangan-jangan kamu lapor ke Hongkong Aceh, tahu Taiwan Aceh, Hongkong Aceh gimana sekarang tampaklah ini masalahnya makin besar gimana. Bantu dikit uang nanti modus lagi. Ya. Siapkan mental kamu aja lah. Ya. Jangan mentalnya kayak bukan baja ya. Kaleng 7 Up itu loh. Lavin, kamu berani. Mental kamu, siapkan mental baja kamu, gitu aja. Kalau mau lapor orang langsung ke kantor 24 jam. Saya tanpa lapor pasti hadir. Saya tanpa lapor pasti hadir. Tidak kaleng-kaleng punya. Lavin ya, ini kaleng-kaleng. Ini cetek punya salah di toleh. Bos ngai kasih balang Pak, titip saya wah, kasih anak tiri saya lihat perkosa anak tiri saya wah, mau hapus ya kau, penipu, nggak bisa hapus, kawan, ngelok nih informasi pembawa kan, nanti ngai masuk kamu ke rumah sakit Rubini itu buktinya kasih penjaga di situ kasih lihat ini orang ini kau yang lain, ini live-nya, kamu lihat aja nanti. Nanti sampai saya ke WA ke sana. Ini orang rekam rumah sakit bang sana sini. Bilang dia sakit dan gimana. Ini kalau guys, ini rekam nih aja. Saya ngomong apa kamu rekam aja nggak apa-apa. Lapor lah, mau lapor lah, ini bilang pencemaran nama baik, seharusnya kamu berani lapor loh. Ngapa lapor di Facebook bodoh? Saya berani posting kamu, saya tampilkan muka saya. Kenapa nggak berani tampilkan muka kamu? Malu ya? Maling teriak maling gitu ya? Kamu berani? Malu ya? Malu sama warga-warga masyarakat di Mampawa kah gimana ini? Ya? Malu ya gitu ya, malu kak, kamu berani, penipu. Aku berani teriak kamu penipu, kenapa langsung ke kantor lapor, bodoh kamu.
Pak, ini dia bilang ancam saya ya, nanti saya ancam kamu. Buku kepalamu pecah ini. Wah. Chẳng có người ta Ờ. nhìn thấy là con cốt gì đó. Ví dụ như là không ai ví dụ cho nào đi chơi. Nhưng mà cô đi. Phải bôi như thế. Cả. Có là vô, cô Hả? chắc con người đẹp rồi chứ đó là hơi thì cái này bố Cả. bố phải được con tụi con chỉ nên tụi con cái đó đó rồi cái gì người ta đi sau khi người ta con Trong cả một trong còn 4 tay như chim nhím nha, làm bảo là như chim mà chỉ ba chim chi này sẽ chơi những hả? Nhưng không phải anh hành chim như này dulu sering kamu sering cari orang ya sikit-sikit cari orang ayo cari saya hah dikit-dikit cari orang dulu kan sekarang cari saya kamu berani bodoh kau bóng bè nhìn cảm này với nhiều chim này nha gì lại bên nè bóng bè nhìn với nhiều chim này trên phụ đụng cảm này nè nhìn pak sakan you know kamu sering nindas orang miskin gitu ya nendang-nendang orang miskin gitu ya kamu berani penjahat kau ayo berani sedikit jangan nggak berani dulu kan dia sering jago gitu kan sedikit sengkot orang dikit dia wah cari di mana-mana ayo cari saya jangan tanggung-tanggung ya bóng tay chim nhân tại như này dulu suka pukul orang dia coba sama saya ini kamu berani kamu kan seorang mantan preman ya sama saya dulu sering pukul orang dia kalau cari orang dan gimana ayo sama saya nggak berani ya jangan takut loh jangan lapor pak gitu berarti kamu bukan laki-laki mau lapor bukan di Facebook ya langsung ke kantor gitu oh nggak mau Andreas dia ada uang apa uang hantu uang tipu adalah itu uang tidak halal punya dia aja pura-pura sakit tipu sana sini bilang masuk rumah sakit ke KRK ke Malaysia ke Kucing ternyata rumah sakit Rubini bikinkan video saya udah sampai di Kucing dan gimana terima kasih yang teman-teman yang PTP saya buat saya berobat saya sekarang udah sampai di Kucing KL penipu penipu kamu aku udah tahu jelas dia penipu kan saya nggak bohong kan videonya kan masih ada rekamannya masih ada sama saya kenapa saya nggak berani bilang kamu penipu ya karena kamu lihat di media sosial kan minta di media sosial kan itu wajar biar nanti nggak ada korban lagi kena kamu tipu apalagi kamu mulai duluan teriak-teriak saya sekarang saya bilang gini mau pencemaran nama baik kan di mana selamanya kamu teriak saya modus gimana tipu di mana apa yang barang kamu kena tipu tapi kamu tipu orang ada buktinya kamu berani silo IP jangan pak pipu saya pusing pak pipu malu nanti kau
Ya, Trung Phúng Viên. Cả Trung Phúng. Không pakai rumah aku dulu dia pakai aku apa? Apin Effendi. Nah, Apin Effendi keduanya di TikTok dia jelekin saya. Apin Effendi juga. Binatang laut. Itu Bintang laut đó kawan. Cái TikToknya bintang laut đó. TikToknya namanya bintang laut ya. Cái ganti Apin Effendi ya. Jelekin saya di TikTok. Pakai nama saya juga ya. Pakai nama saya Tampala, nama saya dia pernah pakai. Tampala Pian Shot gitu ya. Tampala modus kungkung leo itu sering dia pakai nama gini. Nah, di TikTok ya. Ngay udah pacarnya kia pinnya. Saya udah lacak kamu udah lama kok. Belum saatnya gitu aja. Nghe lacaknya kiểu pin. Udah lama loh saya lacak kamu. Udah lacaknya kiểu lah. Nah, makanya udah lacak leo lah. Cái bukti udah kuat nghe comment ini. Kalau bukti nggak kuat saya nggak berani posting kawan. Ini udah buktinya udah cukup kuat. Makanya langsung saya posting dia. Jadi ya gimana kalau pergi lapor silakan. Ya. Kalau mau posting silakan. Ya udahnya kayak buktinya udah cukup ya Pak. Nih, begini ya. Si Pin. Apalagi kamu punya video lah. Hasan Kiều Jong ya. Ở chim ngay đó ya. Taipan đó ya, bawa satu rombongan mau cari saya gitu. Ya, pertama kamu antem saya. Ya. OTW Singkawang. Kamu jangan lali. Ya, cari Ampala. Wah, rekam-rekam muka-muka kawannya dan gimana kan? Hah? Kok baliknya kamu lapor saya? Lucu kan? Lucu itu lucu kawan. Memang lucu. Hah? Kalau mau lapor di kantor ya, buat rekam berani ya, bukan di Facebook kan ini. Cuma ya. Pak, kalau si dia sudah lapor saya hadir Pak. Ya, buat pantau-pantau lab saya ya. Kalau dia sudah lapor, udah di kantor, nanti telepon saya hadir. Udah, jangan diladenin. Saya Tampala hadir. Dia kalau dulu orang kita tadi punya nasihat. Udah, jangan diladenin, jangan dilihat, blokir aja lah, blokir yang benar itu nggak perlu coba. Kalau dia sudah lapor, nanti saya hadir. Suruh dia tunggu situ. Itu kelewatan nih orang. Bikin nama saya di TikTok Tampala modus kungkung. Tampak Pian-Shot. Tampala lui kan mereka yang bikin. Si Pinnya ngay udah pantaunya chiều đó saya udah pantau kamu udah lama loh. Udah lama saya pantau kamu. Nah, ujung-ujungnya pantau yang paling terakhir kamu bohong orang, tipu orang, rekam video, modus orang, bilang kamu sudah sampai di rumah sakit kucing. Pegang lah. Waktu dia nentang saya pakai motor Vega-nya keliling di Gang New York. Waktu saya di Pontianak, balik Pontianak kan. Nghe cái điều jahat kok bawa Pak Bin. Mình nghe đó. Mau rekam, mau bukti. Banyak saya. Pak Bin ơi, kok tahu
Tangnya kakak kasus juga kayak menjual rumah sakit ya, bohong orang itu, tipu orang, udah cukup kuat udah kuat deh lah itu. Ini pian gini dulu ya, saya mesos dia, udah kêu kuat deh. Po polisi ngay, nhưng mà chiều ngay nghe po mọi bục khai po. Là cái này po. Nhá, như còn anh ấy bông các cái lòng mà lọt kén tuổi video anh như vậy vậy à. Thì loại biết, nó sao nghe po một po ngay cạnh nhá. Po chia siêu ngã siêu anh chúng ăn gì? Hả? Như po như po. Jangan lapor di media sosial, malu. Langsung ke kantor aja. Oh, di kantornya lah ini. Ah, kulinya jadi kiểu malongnya. Kulinya dan sih kiểu malong juga. Iya. Kalau mau mental aja, jangan posting anak saya duluan. Nah, sekali saya serangan balik, sampai sakit hati, dan gimana? Oh, đó. YouTube Tuhan juga. Ya. Intinya kalau bilang orang media sosial modus tipu dia mau, sekali serangan balik lapor, percuma kau. Loại phiên giống như đi banh giống nha. Pak ya. Pak dia pakai sejam antem saya. Pencemaran nama baik, Pak. Udah Pak, masih pencemaran nama baik. Itu video masih ada. Gimana lah kau? Hah? Video kamu hina-hina saya masih ada. Apalagi waktu saya cari kamu sudah minta maaf kan? Kenapa kau lanjut lagi? Teman-teman kamu masih ada, saksi matanya masih ada, kuapat masih ada. Hah? Posting saya loh. Hah? Ngalung sinatku ngasih itu pakai komentar nah, mau pakai foto orang mau modus lagi. Ah, mau tipu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Chị Hoài Bin, maksudnya apa? Như bà post ngay talk show đó, mini đó thì ra ba hỏi. Như trên post ngay talk show nó. Post ngay cả nhung mùi đấy bà. Post ngay cả nhung mùi đấy trên post rồi. Hả? Như chọn chút nhé cái dung. Trên buông ăn lì xỉn tao à? Phải Bin, mà ngồi chỗ đó. Hả? Như posting ngay cả nhung mùi đấy bà. Posting ngay cả ảnh ý bông đấy mà. Chắc chào bà. Trên chi chỉ loại Bin. Aku Cun. Kalau nggak mental baja. Hah? Kalau mental kamu masih kayak kaleng-kaleng gitu ya. Hah? Kak kaleng 7up gitu ya. Nah, jangan olah-olah. Nah.
nggak serangan balik, mau lapor malu lah. Berani teriak-teriak saya dalam berapa bulan teriak saya modus tipu. Tức là con có nhìn du Dạ. như vậy chú bay rồi đấy. Dalam 5 bulan setengah tahun kalian teriak saya dibawa santai sekali saya serangan balik. Mau lapor kah gitu kan, mau bawa teman-teman ancam saya dan gimana. Như tay cá to xin lỗi à. Lại viên. Như tay cá to xin lỗi à. Có gì có gì như là như vậy có chú khỏe rồi. Hả? Makanya kayak aja kini sih kah kawin ini lah di kaki lah saya permainan boneka gitu ya. Lapor pak yang ini mak bawa barang saja mak ancam saya. Iya saya ancam kamu, tapi mau lapornya langsung di kantor, jangan di sini, bukan di Facebook ya. Hah? Bài bên Hạt chín chiếc của bộ đôi rồi ngài mau pusing ya mak, pendukungnya 1 M 1 miliar orang. Biarin aja, pendukungnya banyak, saya seorang hadapi cukup kawan. Biar pendukungnya banyak, saya nak peduli kamu siapa. Saya setahu saya tampal udah cukup aja. Tập cho cái pendukung to ya. Yang penting saya tahu saya tampal udah cukup. Hả? Cái pendukung tuh nggak mau pusing kawan. Ini mau pusing apa, pendukungnya banyak, pendukung hanya mulut. Pendukung turun lapangan itu baru pendukung ya. Pendukung hanya lewat mulut gitu percuma. Apalagi saya ngenang muai, tolong sih nếu cepat chịu sih pak. Cái pendukung phải chi bay ra. Bây giờ sáng say bà còn nhớ ra tiên tri à, nhân tiên tri của anh em còn nhớ ra hiểu. Nhân tiên tri mai là hai phim. Nhân tiên tri mai là thằng ca mà luôn đấy tiếp pendukung. Tolong sih điều sifat si bang pendukung. Ayo benci nih. Ini Pin yang saya keren nih, ringnya tangan oleh Pin. Buka ring sama saya cek, saya masih mau. Kamu berani. Ini gimana? Si Pin. Cuma yang gimana? Buka ring kita tes, saya masih mau. Namanya sih kan berani, namanya kan berani.
Không phải nhìn đến gì Hả? hết trơn. Hắn dư sang sẻ ni bóng hai trận nè ni bóng như con chúng ta về tài nhi mà bảo à giờ po đấy là một thải cái thằng vui cái gì sao cái bức dây anh lẹp gì á như đồng chị mày béo kìa mà nhớ lòng mày mua cho đó tầm bà lại kìa em mà Ơi! anh mang cái chí bài phải đó à mang xì ra rồi phía nào đánh cái tèo đây tầm này là không có ai chứ nè nó lò hại phím mẹ luôn mẹ chính xe phô ha sao có như mẹ tổ xin mỏ đó hả Ate yang benci tanpa lah kamu pasti dia suntikan dana tapi yang suntik mau suntik berapa urusan mereka butuhnya mereka hanya ngalu ya mau suntikan dana berapa itu urusan mereka nggak mau pusing ya kahถ้าแม่สนที่เอากี่ไว้หมอปัดอะไรหมอสนที่เอากี่ไว้ไว้หมอปัดนั่นนะchịu cái tiêu sao đấy bởi mòn mua ra cái một cái bụng khanh ấy cái lẩu thay cổ nhá nào cái lẩu mày cổ nhá nào chọn dùng chọn trắng trắng này không hả nhá là loại phiến chịu cái tiêu lấy mòn một hả cái tiêu lấy bị mòn một cái tiêu lấy bị mòn một là các anh ngày một con ngang bục khai nhìn cái chỉ mọi ha anh như một con gì con như là hài phía cái gì chiều mua dùng là đây không cái gì tiền chi như này xong chào bật bộ lên mà lọt con xoay loa đâu nè mèo không lọt con xoay loa đâu tung lai chàng nhặng phong lô con nhà nhiều ra mà thầy con về lấy em gặp cái trùng loại các anh bệnh thì bị gì dần xào mà gì mẹ lúc này cái pet trùng loại lọc mai bắn thùng xiềng này cái pet trùng loại để đi xài mò hòn các anh hả không phải lo cái chế có chẳng cái chú hay mà nó chơi phô mấy trùng loại này mấy đúng cái trùng loại à không tôi một gì hả mình nhìn nhiều mình chuyện cần trong tập có là nó tập hóa cái phô và cùng hồi cái ngày cái chúng ta biết ngày chút một con mà ấy gì hoặc con cái ngày mấy cái con hổ mua mà và trên nhà mấy cái phát ra đấy phát cho mà ê còn cái gì một cái là trên cô cái cô này có thấy á cầm bàn đi trên chiếc loài thì mình bao lòng không cái nào một trong cô đó em post một cho nó là lách sự mới to lòng tiền được nên mới lách cái lợi cái nào một cô nữa Bu De gimana kabar loyo lại pin loyo lại Bu De ni loyo pin bạn Bu De ini tuh nè nè cái mà cái này cho chuyên nhiên à như bạn tổ chọc cào à chuyên nhiên cái men chừng ngày rồi Nampak Bu De aku waktu itu kesini ku sangkau kau pindah belum oh tengok pintu tutup kali tak ada orang tidak ada orang tidak ada barang apa-apa tidak ada
Nggak tahu deh. Oh, duduk. Nampak tak nampak gimana kabar? Itulah alhamdulillah baik-baik aja. Itu aku waktu itu kesini, Aceh lari ke sana. Hah? Nggak Acan? ada orang, langsung mak tanya barang ada barang. Enggak cari biasa. Atan mana sekarang? Acan ke Malaysia. Malaysia. Oh. Acan di Malaysia. Enggak ada barang apa-apa. Mau, tak ada. Bu, anak sekarang angkatan apa? Hah? Anaknya? Pangkat apa? Di Kodim situ ada apa? Mau apa? Enggak. Masih kerja situ? Masih. Kodim ya? Ah. Mau barang, nggak ada barang. Kalau ada nggak telepon. Ah. Mau pian, nggak ada barang. Oh iya, udah cerai sama Akyong kan? Udah lama. Sendiri lah jadinya. Ada cowoknya? Hah? Ada cowok. Oh, orang Dia udah lama orang Cina. Oh. Udah lama dia kan. Berarti ibu masih sama dekat sama dia kak? Masih, tapi aku tinggal di kebun sana. Kebun kayak dia Cika Sumbu. Oh jarang pulang rumah. Tidak. Nah, aku udah bikin rumah sana. Di yang kemarin saya bawa mobil itu kak. Aku sangka ada barang apa. Tak ada barang bu ya. Aceh anaknya, anaknya di Malaysia lah itu. Hah? Anak Aceh. Anak Aceh ada di Singkawang ya? Enggak kerja Malaysia. Mana kemarin kena tangkap? Ya? Kena tangkap. Aceh? Masuk gelap kena tangkap. Iya. Baru sampai kena tangkap asli ya. Itu lagi. Hah? Baju? Enggak. Kalau masih cari barang bekas kan pasti dapat apa-apa. Kalau ada nggak dapat nggak kasih informasi. Kursi-kursi, kulkas, apa kan mau. Oh ya. Dah yuk deh. Oke siap. Nggak lama dah punya ya. Ah. 2 minggu. Sama lah udah puasa. Cái này kính như đó kawan. Ini mau bawa cái simi pin ini. Ini baru tampak mau chơi như này. Hả? Chú nhìn cái mé ra càng ăn liệu. Nhưng mà một ngày siêu lọ cô ngon. Siêu leo và phải bố bạn một kheo phải tình đó mà đi cái phải bạch dinh đó mà phải nhìn gì đó rồi đó này về sao mảnh ghê cái vị tặng này mà số với ngay mỗi sức khỏe thiệt đâu bao nhiêu kalau sẽ kaleng như nó chế này cái loại kia nó đừng chế này nhưng anh nung câu anh như nó bao nhiêu cả với bởi cô kính xa đó cái kính xa tỏa có còn nó men nha gần nè nhưng mà còn nó men này tao lia cô lia post như những cái moment như nè như những cái post những cái ti đều à nè bên nó cô xì xì đó đi tới kính xa đã ti đều à như mô gắng cú kia đó chứ không còn đến post nhà muốn người nào như xí gắng cú cô gì như nào ăn vài cái như bò ngay ngay Có gì như là cái bò đó.
Nipo ngay po đầu quý thân ngay đẹp tập chiêu lại Việt Nam có cái nghe Nipo đầu quý thân à tôi Nipo ngay đẹp tập chiêu lại từ ngay chiều ăn chiều đi lại đẹp tập chiêu lại như bảo tàu mà không có chạy như này các anh những lọ không nhà nó lại Việt Nam được kéo mà tại những lọ không nhà loài đã ngay alamat bentang nha lại thế ngày mới hạ như đi mà như hạ cái chừng sắp bạc bị bụng trong có nào tay của các em mình như lời với gì chứ nè có còn nhiều chuyện nè mà không không như đã thấy rồi nhưng mà nè chuyện thấy rồi như nè mà kiện hà đi mà kiện già đi kita kasihan dia makin hari makin jadi gimana apalagi ini postingnya kayak anak tiri gitu loh dia ganggu kamu apa nah kamu ganggu saya udah cukup saya balas kembali nggak terima nah makanya jangan dari orang modus dulu tipu dulu ya ini memang kamu seorang maling dari maling gitu loh bodoh gitu kaleng-kaleng em mặc cá liền đâu mà bật xoay đâu à thèn sọc gì này đấy như em mặc cá liền mày chăm miệng này đó anh cái bụng đi cọ hả cả mèo hoa lung đấy vậy à em mặc cá liền bật xoay thèn sọc đấy vậy à anh cái bụng đi cọ như có nhìn hem tội như vệ sĩ lại biết như suyệt giá giá như có nhìn passport như vệ sĩ mẹ cung tỷ viên cung tỷ sát ra ngỏ này ra chỉ cung tỷ sát kawan cái một chung muốn mồm kawan ngay khoản tập của mình ta đây nó nhớ cầm là đi nhé cả trung phun không em nhớ cầm là đi cả trung phun nó chưa muốn thành tờ ở đây một trang á nè cầm là đi đây là bắt tôi vài canh tốt đây mình buộc khác bạc chiều đi rồi một phiên ăn tông như này sih tuh sih kan rượu ya saya udah sampai rumah sakit di Kucing terima kasih ternyata di Mampawa bikinkan videonya ya tipu sana sini tukang modus tukang modus pura-pura sakit phiên Tomai gành đá chứ thành cái gành đá kawan kalau dia merasa ngay lại phiên trung phương kawan thổ lý dân chứ mang đi phiền sọt bye bye menipu kau